Pakai Jesu Krista Tisana Thiem Kachan Khompi Kuki Baptist Convention Center Church Langol Hobung Mite Ho Masapen Penin Kangai Lutnaw Kazanaw Salam Kahin Pe Binahe Tukum Kumsang Nila Som Nila Thum Lam Chom Choma Togon Lunggel Inay Ho Eima Mimala hi hanlang insunga hinlang hobunga hi zongle kum kiem thing lo lai jin galin ai hundan novin pathine ai pathe bu naw nei le go ho zong poi pi man lo hil khoma I hin naw I jam pi wa ki hu hing ding ngai to lungya nei ya hi bong si na so hi in pathin lung se na zalin Hing le kom so pi lo naw amolim mi phaba num to zong le e ho bung ho kim selin pathinin aina pui do oven pathin thangwa lo the hi po vin he gal jin ema hin thei diu in thei chi wa pathinin mai pui vin mun cho ma ki khel tha ngo vin kumdanga bangin Christmas song ilim khom thei da powin muntinna I umnaw mun che a ai thei thine namang ta vin tu hin jong kumdang phadang la hen le tu nen la hi ho in munna ki pathanom ta pathin ho khoma kumtha lim na dinga ki go na ne du pha chan he tan he jong le idin munovin ato ta po in Yom naw mun che apathina I piwa ta salam lungela lung hla samnading thiltam ta zong le pathina pi hui jing naw polin Thessalonica hobung mite koma asei banga imalam zo sia thangwa jing umun ati banga yom naw mun che a pathinin pi hui over damna hinna pi ho igel da over Yung ga zam do zo win amolim khlani nam to jong le adam na lai chang se ho in adam na ne ho patin ko ma ki pa thu se jing over tu kumin lunggel subul hit jong lovin gan thai ta in mun choma khosa jong le han pathin in pathe bo na kum sang tha I mu ke dio ilim dio ahung rung ding kum sang ni la somilali 2024 hi pathinin I naw mun che a atha bia in chen sim hi hanlang ipilam pi hi zong la ki tha pa ding hi ta je wa pathinin chang tha lo hela I pi dio ka kinap na thu ka hin phong do no men he po do bu Exodus bung som ni la thum chang som ni na a vetan lampi dunga nangma veng tup ding le keman ka gon pe na mun ge ya nangma na pui hlung pe ding in Keman na masang-sanga wang trikhat ka sopi atin. Hichabong chun ihin ko hi pathin lung lay na ituwa ama chanung chapa. Ihijing la chanuwa. Pathinin amite avantil asolpi a amo ho veng tup ding la alam kay ding asolpi banga. Pakay pathinin ay tipi na banga pakay Jesu Krista ay tipi na banga. Lagaw ting chun ay umpi wa ay pihuy jing diyo. Kinem la low hela. Malam sondingin ikitimu binahin he kumsang nila som nila thum ilunggel ho ito agun ho alo samtam ta tantin lunggel banga koima kichi jolo talo hita jong le kum tha hi pathinin ikiman cha na ho ikal sun ho ba ma ipui jing ba ipui hui jing ba ta sa in khom thei talovin muntina ki khel thang ta jong le phen lagaw wa kilung kha ki pum khat na inay jing over pathin chanu chapa hina chanvo chang che a pakai zala ilung thimu ilung gel ho ibom khom jinga naw mun cha man ibui pi naw ne I ho naw na I to naw I thim jin naw zaka ikal sun ho wa ilung tup ilung gel ho subul hit na gui lung zo thei dingin pakai lagawin ay pui jing o henlang ta salama tulatu a inampum pivin ikine pio igal do jingo phai chama gala e bol chen khom pi the te lo ho
mudana e chanova thing thang la phai chama e khen jing ho mail hete ho akona ki kang se atuma ki ba hom na tup jing ho zang pathin pan pinawanga subulit na om theya yum naw mun che apakai lenga ma dinga panila na jong thasam lo hela e panjing wa tu masanga ta sa jong thakhat ta pum khat ta homung khana yum khomawa ki tu dile long dile pakai ga ma dinga padela jing bangwa yum naw mun che a jong ha ta panla jing jing wa nam khat hi na wa gamlet na ma dinga jong panla zo jinga ta salam hi han lang thagaw lama e jong le pakai pathin ami te koma ate pe na pathin ate pe naw gam chan alhun thene dingo wa lampi dunga atham na lo dingo aweng tup dingo le alam hil dingo wa awan til asop apui hui banga e ho zong pathinin alhagaw pui huina e chanova kisu mol phona lamwaina umlo hela kal songjinga bidai mul hung thei che dingin pathinin phathe e bo ta ban na bon chawin church pastor he na in kema reverend thongkhongam ho kip church pastor la kain sumite hon hobu meeting te ho zo se kum thawang kain thong pe ben a he chojong le kuki baptist convention ke ba hom dung zuya workers ho tam ke simpi dung zuya ke yong ka to mun tam thlinga hi ta in kumli hung thlinga hi ta in ake pan na in covid-19 jin dei bongin church function thei povin kumni ham phata ihung chewle galin in lap de pil in lap dan pe kit jeng win ke ding in jong lung na chim om po in ho bu meeting te ho jong te bong je hi so ti ke de hin tu in ke ba hom dung zuya kum tha hi to mun chom a ke ding posting chom ke ding ka he ta in ta sa ji khan jong le hen ke hon jong ke le kan sumi te hon jong hobu mi te hon tin la phat tenin ka sumil po kan gyal do jing jing oven pathinin kharve ve ta saw ki mutu ji a ta sa hin ko ki chai tin jong le a ang sunga meeting te ho kim ke ya ki mutu te che ding pathinin phathe bo ta hen na bon chawin avelen kum tha chebe kan bolu ve